Дзецинске одзелjenje u opšćim špitalju Verbaše oznova dežura 24 hodiny, posle vecej mešačnej pavzi. Od 1. decembra prešloho roku na dzecinskim odzeljenju robil ljem jeden pedijatar i to penzioner. Takže šitski dzec iz Verbaske opštini, kotrim trebalo lječenje u špitalju, mušeli iz do Zombora abo do Novog Sadu. Juče 5. maja, nakon petomesečne pauze, pedijatrijsko odeljenje opšte bolnice u Vrbasu je počelo sa permanentnim radom, znači od 0 do 24 sata, tako da je u prepodnevnim satima prvo dete primljeno na odeljenje kao ležeći bolesnik. U dežurstvo je uključeno 5 lekara, tako da će odeljenje raditi neometano. Direktorka špitalja, doktorka Cvejić, postihla dohvarku s pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo o finansovanju pedijatrov, kotri budu angažovani na dzecinskim odzeljenju, takže bi od teraz nje trebalo bud problemi s lječenjem najmladših.